Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Agparparti kami iti manok, barak. Wen tatang, imbag lang iti nulang. Sagpawak man iti papaya. Nabayag mo masitay na di tayo nagsida iti tinula ni Ted. Isungaro da pinartik ti maysa. Ay, impupok ka ida manipod agkaandan kadagiti mulak. Nagdadawal na kita. Agpirdi na itinatang. Basitan ti ginatang ko aginiling ang maysa kananda tatang. Kapilitan na nagumatangak naman. Isaron mo ka partyan dagiti daduma. Tapno maksayan. Agsidatay kini tinitem. Umay ka man, tada pang ibaunakan ka. Apay ka di, tatang? Ipan mo jibangir dito naluto at tinola. Ay, nawaw. Mapanak manan agpadigo iti kaaroba, tatang? Wey, nalwada ma, tanay mawaris iti dalan. Saan, tatang? Adamot kalub na tinangikabilan nyo. Ala anak ko, ingkan. Anya day ta? Tinola a manok. Inluto ni tatang. Ay! Nasagpaw na papaya. Ay nawaw, nagsingpot ni tatang mo ah. Kanayan nga padigaw. Saan nga naimot ngamin ni tatang, boy? Uray da kayo, mat. Saan ka di padpadigwan na kami, mat? Wan ah, nga madado matipad padiguyaw. Ado nga minti manokyaw. Da kami, basitlaan. Alam nga rudon tamapanakon. Sige, yag kunto ni Jibalayo tinagikam. Nangalan nyo itinagbasit at tinula. Ay nawaw. Imainted ni Ibe, tatang. Impadigo na. Di nala ni naynayunan mo time. Di ka lang mabain, mat. Pinadigwan na ka lang arudan na dapay lang maibagam, mat. Kanayon damat nga may agpadigo. Datayo kat man manutay nga agpadigo. Mangrugin di trabaho kay Ilay. Uray saan da tayo napadiguan. Ay, unay katay tang ugali mong lakay. Nagsaya at da kada tayo kastapay ti ibagam. Aha. Ay, nawang. Umay dalag padigo tapno ipakita na tinaimas asida enda. Ay, naatap mo la day ta. Masiguradok asanda kasta. Agin Nagsaya- sasaya at da. Ang minton mangrugi ang agtrabaho. Adyak ida ang mamaw. Ay, saan ka kumamot akas talakay? Kababain. Oh, apay ko makababain. Anya ko mati pagbainam ka na gina. Oh, Anya ka di tigurguram ka dakwada. Katawan mat aramidan dama di. awan na ya. Kano nagpaparamag da. Kunwaray agpadiguda. Tapno ipakita dalaga na imas ti sidada. Oh. Saan matakas ta da angkel ah? Nagsingpot damat. Nagsingput ka dyan. Nasingput ano nakaturog. Saan matakas la kada kayo tatang? Kat no nagsisingpot da. Apay, no nakaturog ka, nasingpot ka? Nadamag ko ngagtrabaho ka ni Juan. Anya ka diti trabaho na tatang. Ijay sa kanong planta ti soft drink. Ne, imbag man. Dakkel ti sweldo ti trabahador iti planta. Kasta ti damag ko. Ay, saan danto na marigatan no kas pangarigan? Ay, imbag. Tasantay ngagpapada sang kasapul sang kasaang. Ay, kauwan na, barok. Ang mga no mapadakkel da dagos ti balay da. Ay, kalakit di tatang. No dakkel ti sweldo na, ay sigurado, saan dan nga agrigat.
kasangay inton bigat. Umay kantoy ja balay mi Anya ti isagana yo. Basit lang kanumat ko na ni tatang. Ay, Pansit ka no, kan kanan. umayak man. Wan umay ka tapno maramanam ti luto ni tatang ko. Uray mangyawid ka no, anda mabati. Sige, umayak. Amangan no, agparti manan ni tatang ko iti manok. Ado pa iti manok me. Un nga rod. Naimbag kayo talaga do ti manok yo. Nilulot akin manok ka dagi jay. Saan nga gungat no partin yo? Saan? Basta, saan mi apartyan amin? Ingka mamat agpadigo di tabangir anak. Ingka ikan ida iti pansit ngayon nyawid ni tatang mo. Ay, ato lamin da ita. Sana tayo supaya ka na. Kumaano ado? Nagbasit lang arudan. Nagpadigo kay pailaan. Ay saan? Ay, unay kan? Ada imot mo mat? Sana kinaimot na basit ni Raud. No ano ko man di isaw. Agpadigo ka. Aha. Ngam no damat itad na agreklamo ka. Ibagam abasit. Agpaisumag. Iso di kag padpadigaw no basit mo lang. Aha. Ay, sabali at talaga ti kababalin mo. Ay, doon niya tikayat ka. Iso ti masulog. Imbag man ta nakita ka dito yung store, kumaray. Awisan ka man itong bigat. Ay, apay ka di aya pare. Agkasangay ni Ivy kahit nadamo iluto ka ba say. Umay kayo Ay, sige pare. No kayat mo, uray masapaag. Tao may katulungan nga agluto. Sika man kumaray. Nutulungan na. Ay, may mayat man atap no dakadwak. Anya nga iti luto ta. Ay, kwa, basit lang. Magpartita iti manok. Pansit. Kun kanang. Kasjay. Sige, tao mayak nga ron. Mapanak di tabalay dalito madamdamalakay. Tapay. Kasangay ka no ni Ibe. Tumulong ak mamat nga gluto. Ay, no tumulong ka nga gluto ak mangyawid ka. No anya tilutuan niya. Ay, depende ano, damabati. No adu nga iti umay nga tao. Na, kaya't mo asawan, no maibos, agawid ka nga ima-ima. Aha. Anya nga rod nga ilakay. Inak nga rod tumulong. Nagkapoy kan. Ay, sakbay ang may boss, mangidulin kan Tapno dayawid mo. Aha. Jak lakit di maiturod ti mangidulin iti makan. Kababain. Ay, nawaw. Awan ti bain-bain. Busugin na kaya day tabain mo. Aha. Anya nga iti makunada kanyak. No iyaw awid ko kat din ti makan. Basta agyawid ka. Nagadukit ti sa umon. Wala, tayo nang agtrabahon. Agyawid kay ti taraon maray. Adamo basit na batay. Mangalakan. Ano sa mo na? Tadandanimot na isirbi amin kadag iti tao ti luto ta. Ay, adamat pansit kanan anabati pare. Dayto yan ti pangalaak. Owain ko maray. Ay na, pasensya ka na tawa mo nabati iti manok. Ay, anya nga rod pare. Ala, mangalak iti plastik. Tayo ti pangikam. Tapno saan mawaris. Imbag di plastik mabalin mo matabit-bitan. Ay, agyaman naklaunay pare. No problem. Tinulungan nakmait. Naginaw ka pa di agyawid ka itinabatay. Ayan tinted da ngay. Nakaluban di talamisaan. Basit lang tay sulat na bati. Na, anya. Saan ka di apod no tayo kunak? Ngayon pakita dalang kan katisagana da. Kaya nagbasi magantinted da. Aha. Ay, nasikakit dimat. Nangan kami mat kan ni boy. Anya pa lang nga iti makunam. Ay nawaw. Di ka laki makadlawan. Impasindayag dalang tadda kadakwada. Saan akas ta ti makitak kadakwada? Sa bali laang namin ti pagawawatam. Apay kumaasa balay.
Ito nagsweldo ipakitak mo't kadakwada akabaila ka. Aha. Anya ti kayat mo asawan? Ipasindayag ko mo't ate adda kanya. Aha. Saan ka kumamot akasta? Kababain. Awan ti bain-bain. Asino da kuma. Ada trabaho ka ilay. Awang kadakwada. Agpating kadalaang mo't mga karamot itinaga. Aha. Si kamat tantay tao agapot addan trabaho na kit lumastugan. Nagtalna ka man dito. Uray, tada mo pagpalastog ka. Aha. Si kamo dayta Juan, dumagas ka pa ta uminom ta. Ay, sanak nga uminom. Takagap-gapok ijay ile nagtrabaho. Iminom kami ijayan kadag iti katrabahwak. Kasta ka day. Inayaban ka ta kung nakno kayat mo ti aginom. Ay, saan tata? Adaw, ti mainom ijay ilay. Kasta aya. Manipod at trabaho na daytoy. Kasla limas tugmatan. Nay, agkasangay ka mo no bigat ba oy? Ado ti gatanga kasaganam. Ayabak mo't niya ibi, tatang. Saan? Ado ti awisak akatrabahwak. Saan kat ada kita tataw? Apay nga ajak awisan. Awisan nakmat na kasangay. Basta, jak kayat nga da salis-hali dito akaruba. Dagiti la katrabahwak ti kayat kung awisan. Anya nga iti sa ganam, tatang. Gumatangak iti adua. Spaghetti, pansit, cake. Basta adaw. Kastaya. Kaya't ko kumangadan ni Ivy tanasingpet tayo dya barkada. Aha, pasindayag dan tupay. Pasindayag. Kawamay. Basta tandaan di mo awisan. Apay ang nagaduti tao dya balayo di kalman boy. Sa nga ilin tatang ko. Kasangay ko ngamin. Kunak nga ayaban ka. Ngam ko na ni tatang asaanan. Taado ka no ti inawis na. Kasta ka di. Anya ka di ngay ti sagana medikalman. Pansit, spaghetti, cake, kanjay... Jakamon. Nagadon? Kunak ngamin nga ayaban ka. Di matkat ni tatang. Kagura na ka din ni tatang mo? Jak amo. Awan mater aramidam amadi tap naguraan na ka. Apay akas jay tatang. Nay, apay anak? Kaslan naliday ka? Naku na ngamin ni boy ang nagkasangay ka no idi kalman. Nagadu ka no ti sagana da. Adu ka no ti sanga ili da akatrabahuan ni tatang na. Apay nga yadinak inayaban. Ang mga no kurang tisagana da. Ang mga no para kadakwada la siguro. Adu ka no mati sanga ili da. Ada ka no cake, spaghetti, kan pansit da. Ada ka no pa'y sabali. Saan na ka no may baga amin. Mayamon. Into na dakorta tayo. Igatangan kan tumot iti kanan. Wen? No siyak namin ti agkasangay. Isuda nga kaaruba ti umuna nga ayabak. Ala, bayamon anak ko. Saan kan nga agliday? Agkasangay kan tumanay. Gumatang tan tumay. Itikas kadagita. Nanggag ko ti saritaan nyo kani ay bay. Nangagyugayam tatang. Masyanak iti ubing. Ay, madlaw nga daapal na iti imbaga ni boy. Nadlaw ko ang manipod ada trabaho mo ni Juan. Ay na, adayon kada tayo kaaruba na. Nadlaw ko mo day tatang. Ang anyang nga rod. Day tamat ti kayat na. Uray ni Marisol niya. Sana kasla iti ti kinasingid na. Kasla agpada damatan iti ugali iti asawa na. Imbag pa idi awanan da. Kanayon da ditaw
Ang imitatad dan trabaho da. Nagadayo na betan. Kanya nga ro tatang. Awan ti mabalin tayo no kasta ti kayat da. Ay unay lakat ti tao ang nakaramadan aya. Di nan amaw at alyawan ti malikudan na. Apa yan? Agur-urok itay ni Juan. Kalat mata si Mardang ti panagurok nan. Na, inak man kitaan. Juan, anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Apa ngagpiw-piwis ka matan? Juan! Juan! Apa yan? Ay sus, sabali na ito yan. Ay, agparayat ka na giti ka aruba. Ay, pangasyo! Tulungan dak! Ipantayo ko man ni Juan iti ospital! May kaday, yung napasama. Tataan ni Juan! Tulungan dak man tayo ipantayo Ay. iti ospital. Agpiw-piwis matan, saan ko amariin? Ay. Sige, ta mga yabak iti kadwak. Ipantay di ospital. Ay. Kumusta ni Manong Juan tatang? Ay na na-stroke ka na o. Dahil dyan, baldadon. Saan na makatrabaho? Paralisadon ti kagudwa bagina. Ay, saan pa maawatan ng nagsaw? Anya? Nagubingan ni Manong Juan? Na-stroke adagos? Kaasimait. Naamiris mo kadiitan, adi na kamay salakan ti kwartam iti tiyempo ti rigat. Ti kaaruba, ti at-addaan ang tulong kan ka. No awanda, jak amon no anya tinapasamak kan ka. Error, bakit? Tinalikudak ida, di ada kwartak. Tidak binabayaan. Iti kasapulan na iti tulong. Ay, nawaw! Ti kwarta masapulan, ngem tinapudno akaruba, manmano ti matumpungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.